Adom TV ne dem koyen sam foforo mo na police officers na wo mo duty won Nkwanta South Divisional Police Command wo ti mantamu no se pressure pa ne si wo mo so ni nyina ne se ya kire nipa enwotwe bi ya wo mo aposifo ene duafie wi akire wo mo buban kura adwane ko emu nsam Adom TV etoso amanebo no akire mu se a police fo anu wonom eboban ewo Nkwanta South Divisional Police Station a ewo timantamu no na wonom ede incredo ekoto se onimu na wonom a woda se onimu no epia wonom esi nchen a gate ne ebo police ni ba ko a enam so ma wonom etimi dwane ye okire mu se na no benada abra na nwumre no ndu awapa honsima aduasa na sa asemi esiye senti wonom ahyase a wo hwehwe sa enipa wotwi a wodwane afri police cell honom police for wonum ewon Nkwanta South agia to mu se asemsa esi nanso enyade se wonum pene se woni amane boni ebetwetwe nkomo na nsemi ye ne amane boni Premtobre Kasee osu ni nkomo ne enhwede akosi Premtobre Kasee ye nka ye mo ahada se agaba nkwa beje so yo free sa bra no mu dwane ye nura no ebepem ne ye nya omo ho mpope bi ye hu bebi omo nam akama kwa sisi abeno kasa de nya de a aposi for site me akasa nipa mochi a omutri edwani efri eya south no tiki no na do eya mbada no ndu abapa mo se sima abiasa no eni nyina ne se eya post mami anase mami no dan ko for duty sana je no omo eyo margin se ade essence ya wanga omo enwo omo custody na so omo source wono no omo eyi omo efri eya main source no dan ko omo da mabeto eya corridor sang be ya mutina jem pramaka kra nti ade esan be se eye no ndumu ono ana we ma agin si o mprama ne wanya je awie nti be ya nka mo be se ye fa mo kokko se be bia nka mo ta de bia no nti ona na se e ma e ma agin so goku due e da ma eye sas boy no sana nipa wotwi aya fa amagina da se ne de kwa bia so o betimi adwani afri eye o makate ana mo so e ma na eye police agent ye mame reta o ya se ogokotu eye epurumu a edi amomo no prekupe ana wanga omo no etimi epia eye epono no etikwa mia mame no etimi ebebubu eye police station no omodo na alote no na mutimi efam etimi edwani ya akoye eye asem kesepa ede ma police for afọ kwatasa temati wa amato bu egu abote so ekacha amanko yina se omutebe di abo amotebe ya Sanipa and what she are on my journey of Sabbatimi at all. And tell Premtobre, Sanipa watching or more crime near dear be dear here. I never come back to Brabion. Now maybe Sanipa watching or one more a bonnet ban 1 year do my bunny do a few hormone or more bonnet near dear. Baby, no, a criminal case. That's say about my nephew, robbery case be for so and yet in Jase and the Matim and a post for etimi eti. Yes, I from for young mienu. Of the Muda, a young quarter process. And I know